UMLA ka maulai constituency ba piti sau kme ringkat bat saungut ki MLA ba ranek ton tongkhar siat lang pale ba meral bonds ba lambor malanyang menta kasi ka khat pratrik kalaling kot arja apulai kilawan ban IT no ya ka city ino kam ki MLA hau lampang ka jelau ba met ba lingdo bat barot sangut kimpeni so ila de ba ka UDP habakran bakila pathai ko bo na kaliang UMLA ka maulai ba piti sau kme ulako bo jet banrong sa ka UDP bo ngai scam bo job na ka UDP ulong baka maulai namar baka de ka ketem ba penmi ikijing dawa jong ka jela la ka de ka issue jaj benreu ILP border issue tham motor bar kiwe ulong baka congress kamjus ngap ya ki issue jong ka pai ba namar ka de ka national party baka UDP ka de ka we na ka seng ka bala ban kata ikini ji mat jing dawa lakran kop bahau arja apply lada ka UDP kamyo bantau sarkaru mau bat kiwe kinde ki basyong khamat do bat kiwe kin syong nadian jong ulang maka jing kersan jong ya ka UDP ka dei halor ka jing phe namar ka NPP ka long kum pilot banyak ya ka plane bat ka syong ha pilot kum no nya ulang maka jing pet tho jong ka NPP kam ju borom ya ki badon lang ha sarkar kiwe mata su to su we bagi the one kiwe kalau sedin ki su to pian katakan mereka lagi kita dah lupa job discipline in the front share they will see but others will be the back benches if you to on that benches handing ipe buat assembly mau lai bon game ni teng la ikan game ni bat mai sekarang semua bah if you apa pai ba jong jelahi bro oi ti pai ba jong mulai ka sistem nang tristom hi ban job bang la i ka long ya ka jige jong je pri hak ni sini mata pri la rupa ban job oi ti issue ke bang issue ke bang i hai ni sini mata dok NPP ka long la si persang tak sebut bang kata drive from heart to heart jangan selesai jadi kada pelong nga bang don kaman job ban fight yang sen issue government against NPP balik but they didn't take them into confidence depende ka power sport lakari na kaliang jong party na kada menurutkan persyabe soka bang ka long bang ka sokar and that come take the partners into confidence kada have to speak against them jika pelong nga pada pelong nga ban join yang suya kisah ka UDP itu kalau lagi orang ni baik kawin ni pada mulai konsumsi ke pelong long bersensitif but kompleks berhangteng is dia hangteng dan long para kasih sudah hispa para kasih orang tanya di kursi baik silak tam ni tapi buat population silak tam di nok sudah hangteng mata di botas to ngasiam si mata seprasi sampo mata long sampun daja tam aku sa apply ngut poin mata sa sampo aja jadi bisa nang time makata ke long para kasih bar issue bade je pre nang tay babon nang tay boro kan nang tay bon gilda NGOs bakan mi nang tay jangan rapid bah aga bade ke long na kabenta jong issue je pre ting ladon bakal don kongres ana don kongres itu apa ngape issue je pre restu ke kongres ke national party ini ke long dia thinking only for national interest not thinking about the indigenous interest ini kan for national ani ka phat na long national mata kimdan kan number indigenous ting pun issue ang kapikai issue kapikai jang issue jang ILP issue ILP apa mungkin lang jing issue ILP ngapik kongres wistu mata kongres ada tu pom dalam kongres pihak tu katahi ngapik ganda kaliang jeki ngapno nak leader dia ketuk tu mukul bagi leader kabunda kaliang jeki kalau ba adu kata betul from the heart bagi long bandang ni bagi sokoman mengin demand ILP bagi alsinga itu kamdan na jeki mablai dia pos kalau apa parti joki opsi di parti Indonesia kata belum kami kami important ada kata ini bubun isu ke kongres ong manga kani ke long tang ai ke nang liang jua ke ibon nang ong pisu ko mata nang liang jua long tang ba mesen palau la batai ai ka what is the future of the Congress party in the state even the country support tang ba mesen de bapti sok me ke long tu nat kam don Congress you have no right to speak anything about the Congress only the president of the Congress party can say what is the future of the party that have already been designed in the coming days. Ati nom la dong. Om not a part person. Jadi om tar jar khat pikir kata ro along bin na juga. Menen na kaliang ba pala la ko makini Ki dangi ong ban kaliang kajung hap suku ha kalong ba. Mau pala ong pin na kaliang mau pala ong bagi. Imedi tinggal ngam ngau kren o lakai imedi kalong na kaliang ju kalong ba. Kren Ukraine lagi. Pada kita ki MLA kongres ben syua kai. Mangim don ka por. Di belum matahi kalau mangim don ka por.
Ngimdo nak board nak yang itu. Jabang mamsak dengan isem keren lejong bar kalau for many years Congress Party rule the state of make dia ke por jong ki ba ke por up nang ke por jong ti bai. So they mention ni ke tang dong pe during the time of ka jong ti jong kita gi video ke the most adopted. Dia mata pada dia mata bagi dia kot. Dia kalau nang ngam tu kan ni maka belum mata kalau si Congress tu mapi su tu mata kalau don Congress babon le to mukul. Dia bangi ban kan dong. Tinggi gimana apa sarkar for the last 5 years. Ba number ba number kuning le. Mata ka you take my words. Mata ka sige di kapatrik jong jinuri akor pula. I'm very much confident I will come back as an Emily Amolai. Okay. Isu tu kalau gumlong mata pai ba jemulai ke di besar. Di isu tu kalau mata hi tapi asum seneng hi pai ba hi isu tu kalau mata ki pai sebab ti sok meni kau. Bagi pai juga di paru kita UDP. Jika ada banti sungai ni kalau mata kau belum tanyakan di syahi. Akawai plus point juga kalau I'm a veteran politician. Second to that pada ada banti sejonggar nomor borok langya kalong ya ke NPP. Borok ikwa ya ke UDP. Kamtam hapo khasi jentia ngano sufi de pilih kumno ru. Bila banikan kumno ru pai ba wang dangla atau bagaban kaban yemi parti dangla mata ke UDP. Dengan 100% you take my words the 18 January 2023 I will come back as an Emily of Mulai 100% without any doubt. Nobody can stop me to that I should come back. Mula ke dia konstruksi buat Ang itu imene ko balong mata kalong bapet nga nakaliang cuma kalong ya sama ning politics. Yang ngajuong baka this is my profession. Kalau kita ngajuong kipriyo play legit nga balong sakri pa ba. Dalong sakri pa ba duduk parang stang leader ni ka feel ting stup ha ko balong mata la ngalo ngala study pa ya ke mentality psychology jong ki sapunda jar tam ki voters jong ka bola relatif psychology ke mentality ke bagi pa mati. Di hak cukup di kan juga ya ban job bagi pai ba ko mo jumlah konsihi mentah langi hai mentah ya ki itini as above room daga yang juti ki so kalong ba ka future jong ga mulai ka future jong ga state dan bab ti sa ko mabele is a leader. Jadi we bestu ke we mentah nakaliang juti ki menong mo pai ba mulai ga sim lupa kalong ji bab ti sa ko mi job siapa ti sa ko mi damdan manaro mentah apa kayu damdan mentah berapa ka sokar you will be in the front share. So we will be